ne ti wan kwa ke location fan gak gwa da dan te fan gak te tin gwa da dan fan gak tin kwa ke je ne ti wan bi nga je no fan gak te reka an wale ta je nyok mu boka je kum kirma yadit fan gak is bleeding kane den tere wika fan gak shushkan ka gor kan bang mudit chekon nga je no ko kor fes ni ntama miliangare wika fan gak la lingane je na no shana cha ga boka fan gak kui korik du kon lat kurudin winimi tirek tu man tiketin chirek bumna karwade chire ko joy kan werere duarin dan tiketin karenyal du lo nyoy ten wana mo nyoj beje la gado nin ka bodan tem murai kone ko gwal matirek tin mishana chaga dektin ngayin madan la tuok la te ka kortun wan la te kariktin wan karikto to la ga yaje gat agala we shujone cha ne de kon la ne kon ka fan gak cha ju dorken ka mo du mon we ka mibide tel malat kene ko sha wi dan we ka na re we ka fan gak cha jeling tel ramlinge amu sha jeling ka je anandien ramadan an logo de jon we de jeling akum ke ma yadi de naka ka wer kan shangdar de yakul jogone ne. You may not know where Fangak is, but Fangak is bleeding, and its people crying for help. For years they have suffered in silence. Flood have drowned their homes. Conflict has chased them from their land. Children go to sleep angry, if they sleep at all. And yet the world stays silent. The world stays quiet. No headline, no hashtag, no global outrage. But behind the silence are voices. Real voices, real pain, real people. Mother who abuse their children, elder who remember peace and wonder if they will ever see it again. Youth who dream of a future that seem to run further from them every day. Fangak is not forgotten by those who suffer there. They live it every single day. So today we break the silence. We speak, we cheer, we demand the world to listen. Fangak is bleeding, but it is not too late to heal. If we care, if we hug, if we stand together, let this be more than a video. Let it be a voice for the forgotten. Chan break down to rewidan ka Fangak chana jengich. Lanaje, lada jene dial ko bajeling and one Amerik. A conchibi lora bang, alinga jodan and Merikon, kalinga je during kokian and wo Fangak, boka je, a kume kirma yadit. Kume Uganda kana kum kirma yadit charamat, SSPDF kana UPDF, a kana rekona nakane kore which ka Fangak. Shwang na kel ko bana titi bana ko wuch chana ti diala ko lat ko kon chana gurnu bakling ko ba jodan ba jeling man dine jen kidi diala ti e madan konwer mat ko dan changa ne di ti de bok kon ti ke ganshim ni ke helicopter dena ko yende ne jalong barik dan jene la fay kon goli kel kali atilmat je to medan ka nasir teram ci jinasir lok je to medan ka lunga shuk konin tin pay we shu man tam teram ci lunga shuk lok je to medan ka mayo ma wuki jemi teram ci ka lok tam jana to ko fan ga teram lok nueri gona mat gona jeno bantin dial ko lat ko rin doran ban ran kepkel ne re kon na ko kon ka janka na tet johnson lu ngene jikwar ken kon na ko kon shwang na kel ko banti jeg dial ti bana ko wulde doran ne kon dial kontin tere wich ka fan ga ka kanin kamal no aka kunyal moike kamudong de kana sham abot kene ka yana ko buka go ka chana gonter ba chana jejuj ka loikel chuang na kel ne me jasla ndi tulung manana to ka Fangak biatemal